Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, turabasuhuje. Umupira w'amaguru ni kimwe mu bikorwa bikurikirwa n'abantu benshi ku isi. Utuma bamwe barwara imitima kubera gutungurwa n'umusaruro babonye utabanejeje, ukababuza bamwe amahwemo, barya n'ibimanuke cyangwa ngo bigere ku nzoka. Amateka nta wayahunga, iyo ari meza ahora ashimwa, yaba ari mabi agahora anengwa. Kimwe n'ibindi byiciro by'ubuzima by'u Rwanda, umupira w'amaguru nawo ufite amateka maremare ndetse washegeshwe cyane na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe twibanda ku ishingwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda kuva mu myaka yo hambere, irandaranda ryawo n'inzira y'inzitane wanyuzemo, nubwo ari kimwe mu bikorwa bituma abantu benshi basabana. Ibuka gukanda subscribe, like, share na comment. Nge mbahaye ikaze. Nubwo nta mibare ihamye igaragaza umubare nyawo w'amakipe yabayeho mu Rwanda, buri wese ukurikiranira hafi kandi ukunda ntiyabura kuvuga ko mu Rwanda hamaze kubaho amakipe arenga 200 uhereye ku y'abakiri bato, ibigo, uduce cyangwa ibindi. Mbere na mbere reka turebe ku mavu n'amavuko y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Kugeza ubu nta makuru y'umwimerere yemeza umunsi nyawo umupira w'amaguru wagereye mu Rwanda. Nubwo bimeze bityo ariko, inyandiko za bamwe mu bawukurikiranaga hafi zigaragaza ko wazanywe n'abamisiyoneri b'Abadage ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga wategetse u Rwanda kuva mu 1896 kugeza mu 1931. Wari ku isonga ry'abo bamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika yari Padiri Schmeichel, Umudage wabaga i Kabgayi. Imihango yo kwerekana uwo mukino yabereye i Nyanza, ahari umurwa mukuru w'ubwami icyo gihe. Nuko umwami Musinga n'abafasha be bakirana ibyishimo byinshi uwo mukino mushya. Mu Banyarwanda ba mbere bakoje ikirenge kuri ruhago havugwa cyane Shefu Shoza Mihigo, wari umuhungu w'umwami Rwabugiri, ndetse ngo ni nawe Munyarwanda wa mbere watsinze igitego agitsindiye mu myitozo i Kabgayi. Undi mukinnyi wari ukomeye icyo gihe twavuga n'uwitwaga Maboneza Federico wakinaga mu ikipe y'Amagaju kwa Shefu Rutaremara. Ubugi Rwangenzi w'Ikibeho na Karemera Karawudiane wakinaga mu Maregure ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uko umupira washingaga imizi mu Rwanda, niko haje kuvuka amakipe menshi ashingiye ku bigo bya leta n'ibyigenga, ashingiye ku duce abantu batuyemo, ndetse utangira gukundwa na buri wese uhereye ku bana bakiri bato. Amakipe yabayeho bwa mbere mu Rwanda harimo Amagaju, Amaregure, Amasata, Byumba, Gasoro na Ngabonziza, n'andi menshi yari atarabigira umwuga, gusa ari mu nzira zo kwiyubaka. Mu 1959 benshi mu Batutsi barameneshejwe, baricwa, baratwikirwa, batakaza ibyo bari bafite ndetse baranahunga. Ibi byagize ingaruka nyinshi ku makipe yari amaze kwiyubaka cyane, kuko bamwe mu bakinnyi bayo bagiye ndetse asenyuka ubwo. Mbere y'uko Repubulika y'u Rwanda ishingwa, hariho amakipe yari yarashinzwe n'abantu batandukanye cyane abamisiyoneri. Kuva mu 1963 nibwo amakipe amwe n'amwe yagiyeho yafashe amazina ya za komini. Aha ni naho hashingirwagaho mu kugaragaza ko leta zagiraga uruhare runini mu kubaho kwazo. Urugero ni nk'ikipe ya Gishamvu FC, yari iya komini Gishamvu, yakinnye amarushanwa yose yakinwe kugeza mu 1975, ikurwamo hasigaramo Mukura Victory Sport, nayo yari umuvandimwe wayo. Ibi byazanye ibibazo hagati y'izi kipe zombi, kuko Mukura Victory Sport nayo yari yaritiriwe komini Mukura. Kugeza na n'ubu iracyari mu marushanwa y'igihugu, ndetse yabaye y'akarere ka Huye. Ikipe ya Kiyovu Sport yashinzwe na komini Kiyovu ndetse na Prefectura ya Kigali. Mugambazi yari ya komini Mugambazi. Demar FC yari yarashinzwe n'ishyaka rya MDL Parmehutu igihe ryari rikiri ku butegetsi. Prefectura ya Cyangugu nayo yari ifite ikipe yise Twari Filante. Abacukuraga amabuye y'agaciro nabo bashinze ikipe Shyorongi bayita Nyakabingo. Hari kandi Garde Nationale yari ikipe ya gisirikare itari yemerewe gukinamo umusivili n'umwe. Amakipe yose ya komini ndetse na Prefectura yahuriraga mu irushanwa ryari rikomeye cyane, ryabaga tariki ya 1 Nyakanga buri mwaka, hizihizwa umunsi mukuru wo kwibohora ku Rwanda. Ikindi gikombe cyari gikomeye cyari cyarashinzwe na Kiliziya Gatolika cyitwa Pentecost. Iki gikombe cyahitaga kizamo n'andi makipe ya INR di Ruhande, Grand Seminaire de Nyakabanda, Groupe Scolaire de Butare na Saint André de Nyamirambo. Muri Repubulika ya kabiri naho umupira w'amaguru wakomeje gukinwa, ariko ikipe zimwe mu ziriho zirazima. Gishamvu FC yakuwe mu marushanwa y'igihugu, isigara mu ya komini za Prefecture ya Butare. DMR FC nayo yajyanye n'ishyaka MDL Parmehutu. Ikipe ya gisirikare Garde Nationale nayo yahise iseswa
Etwari Filante nayo yarazimye. Bamwe mu bakinnyi bayikiniraga nka Kizimana Metre ajya gukinira Panthère Noire yari izanye amashagaga yiyongera kuri Kiyovu Sport, Rayon Sport na Mukura Victory Sport. Uko imyaka yagiye ishira niko inzego z'ubutegetsi zashinze amakipe. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa rikimara kubona ubuzima gatozi rikemererwa kuba umunyamuryango wa CAF na FIFA. Prefecture zashyize imbaraga mu gushinga amakipe ziza ziyongera kuri Mukura Victory Sport yari mu kuboko kwa Butare. Ikipe ya Kiyovu Sport yari ibumbatiwe na Prefecture ya Kigali, ariko ubutegetsi bwa MRND bwayicungiraga hafi. Prefecture ya Gisenyi nayo ntiyatanzwe, yashinze ikipe iyita Etincelle FC. Iya Cyangugu nayo yashinze ikipe nshya iyita Espoir FC. Ruhengeri yashinze Mukungwa FC, Kibuye ishyiraho Dulandar FC, Gitarama ishinga Flash FC, Byumba yashinze Zebre FC, Kibungo ishinga Etoile de l'Est. Kuva mu 1974 kugeza 1994 Prefecture tarashinze ikipe ni Gikongoro gusa. Izindi kipe zari ziri mu kuboko kwa leta ni Panthère Noire ya Ministeri y'Ingabo, ariko yasheshwe tariki ya 1 Ukwakira 1990. Abasirikare babiri gusa nibo bayikinagamo, bari Staff Sergeant Ngabonzima Onesphore na Sergeant Havugarurema Pascal. Hari kandi ikipe ya Ejena yari ishuri ry'abajandarume muri Ruhengeri, Eclaire muri Kanombe na Stili yahoze ari ikigo mpuzamahanga mu gutwara imizigo. Majerwa nayo yashinze ikipe ibanza kwitwa Kanombe Sport, nyuma ifata izina rya Majerwa irongera ihindura izina yitwa Terminus Football Club. Ikipe yariho ku giti cy'umuntu icyo gihe yari Miroplast ya Mironko, na n'ubu iracyahari. Amakuru haravuga ko kandi Rayon Sport kuva yashingwa nta rwego rwa leta rwigeze ruyifasha, no mu karere ka Nyanza yabaye yakomeje kuba ikipe y'abafana. Nyuma yo kwigobotora ingoma y'ubukoroni hashinzwe Rayon Sport bigizwemo uruhare na Padri Chanoine Arno wari umuyobozi wa College Christ Roi Nyanza mu 1934. Iyi kipe yaje kuba imirasire nyuma yihagarikwa ry'ikitwa imikino cyose bivuye ku ntambara yo mu 1959. Muri uwo mwaka kandi havutse Kiyovu Sport yasaga nahije gukora impinduka mu mupira w'amaguru w'u Rwanda, kandi byagezweho kuko mu myaka 4 gusa yari imaze ishinzwe yahise itwara igikombe mu 1938. Umupira warongera ukundwa ndetse utangira kubyara inyungu zigaragara kuri Repubulika ya Kabiri. Hagati y'1988 n'1989 wateye intambwe bishingiye ku itangazamakuru ryari rimaze kwinjiramo n'umubare w'imikino n'amarushanwa byiyongera umunsi ku munsi. Muri icyo gihe nibwo imirimo yo kubaka Stade Amahoro nayo yaganaga ku musozo, nyuma y'uko yari yaratangiye mu 1983, bituma imwe mu mikino ishobora kugikinwa na nijoro. Mu kuboza 1988 hasinywa amasezerano hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Olenfor yo kogeza imikino ya shampiyona. Umubare w'abakurikiranaga umupira kuri radio wari mwinshi kurusha abajyaga ku mastade. Mu gitabo umushakashatsi w'ikigo cy'abafaransa cy'amateka CRH Centre de Recherche Historique Dr Hélène Damas yise Football, politique et violence milicienne au Rwanda, histoire du sport sous influence 1980 à 1984. Ugenekereje mu Kinyarwanda, iki gitabo kivuze umupira w'amaguru, politike n'ubwicanyi, amateka ya siporo yakoreshejwe hagati y'umwaka w'1990 kugeza 1994. Yanditse mu 2012 yagaragaje uburyo umupira w'amaguru mu Rwanda wakoreshejwe mu mugambi wa jenoside. Kuva mu ntangiriro z'1980 amwe mu makipe yo mu cyiciro cya mbere yari ayobowe na bamwe mu bantu bari bakomeye mu ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi. Aha twavuga nka Kanyabashi Joseph uvugwaho kuyobora jenoside Butare, yari mu bayobozi ba Mukura Victory Sport. Ferdinand Nahimana ufatwa nk'umwe mu bo hejuru mu bateguye jenoside yakorewe abatutsi 1994 yari uwo muri Etincelle FC y'Igisenyi. Aha ni kwakwibagirwa kandi Karera François uvugwaho kugira uruhare muri jenoside i Kigali, uyu yayoboraga Kiyovu Sport. Kubera amashyaka ngo Ferwafa yifuje ko igikombe cyari cyabanje kwitwa cyo kuwa 5 Nyakanga, iyi akaba ari itariki Habyarimana yafatiye ubutegetsi akoreye kudeta Kayibanda Gregor, cyangwa se iki gikombe cyitwaga Trophée Habyarimana cyaba igikombe cy'amahoro mu rwego rwo kutabogamira kwishyaka runaka cyangwa se umuntu runaka.
mu rwego rwo kwegereza abantu kandi benshi. Guhura no kwegereza abafana bari muri stade yari imwe mu nzira zo kubona abayoboke mu ruhando rw'amashyaka yari ari gushinga imizi. Nyuma y'icyumweru hatangijwe intambara yo kubohoza igihugu, shampiyona yarahagaritswe tariki ya 8 Ukwakira 1990. Raporo y'ikoreshwa ry'amafaranga ya Ferwafa yo mu 1990 kugeza 1992 igaragaza ko hari ibihumbi 100 byahawe ingabo za FARC mu gutegura intambara. Shampiyona yasubukuye muri Gicurasi 1992. Stade zari zisigaye ziberamo meeting cyangwa se inama z'amashyaka kurusha guhurirwamo n'abafana. Ibi byatumye tariki ya 18 Ukuboza 1992 Ferwafa yandikira Minisiteri y'Umutekano mu gihugu yimenyesha urugomo rwari rutangiye kugaragara muri stade rutewe n'abasirikare babaga bitwaje intwaro no. Uko imyaka yagiye ishira indi gataha, urwango rwabibwe mu banyarwanda n'amacakubiri byariyongeye, bimunga n'umupira w'amaguru wagombaga kuba waragize uruhare mu kubirwanya. Imikino by'umwihariko umupira w'amaguru wari ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ni kimwe mu byakoreshejwe mu kubiba urwango hagati y'abanyarwanda rwavuyemo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu mpera za Mutarama 1993 ubwo Rayon Sport yari igiye gukina muri Sudani na Al Hilal yahagaritswe mu nzira n'intera hamwe ijya ku kibuga cy'indege Kanombe. Helene Damas muri cya gitabo cye yanditse ko Rayon Sport ari imwe mu makipe aho abakinnyi batisha bagenzi babo. Mu gihe amakipe menshi yari ashingiye ku turere, ibigo bya leta n'iby'ubucuruzi, Rayon Sport ifite imizi Nyanza ikunzwe na rubanda, yari iyobowe n'itsinda ry'abacuruzi byatumaga ibona amafaranga yo kugura abakinnyi bakomeye ndetse n'abavuye hanze y'u Rwanda. Muri Werurwe 1992 Rutaganda George wari vice perezida w'intera hamwe yashatse gufata ku ngufu ubuyobozi bw'iyi kipe ariko ntibyamuhira. Uyu mugabo ngo yagerageje kwiba amajwi biranga. Helene Damas wanditse iki gitabo agendeye ku buhamya yahawe yemeza ko benshi mu bakunzi ba Rayon Sport banze kuyoborwa n'umuntu witwaje ko ari umunyapolitiki gusa. Nyuma yaje guhamwa n'ibyaha bya Jenoside akatirwa igifungo cya burundu. Dumas kandi avuga ko muri Mukura Victory Sport abakinnyi b'Abatutsi bishwe n'abakinnyi bagenzi babo ndetse n'abakunzi b'iyi kipe. Yagize ati umunyezamu wa Mukura Victory Sport yafunzwe kubera icyaha cya Jenoside. Bamwe mu bakinaga icyo gihe bavuga ko no mu bakinnyi harangwagamo imvugo zibiba urwango n'ivangura. Nubwo Shizirungu Iberbebe avuga ko muri siporo urwango rutapfaga kugaragara cyane. Agira ati twe muri siporo twari tumeze neza nta kibazo kuko wasangaga abakinnyi tudahuje n'amakipe twicarana rwose tukaganira iby'umupira. Abasportifu ibya politike nitwabijyagamo cyane. Naho ingengabitekerezo y'abagiri ntiyagaragaraga gusa umuntu bigoye kumumenya. Twatunguwe no kubona babikora. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu cyose cyatangiriye kubusa mu nzego zose kiyubaka. No mu mupira w'amaguru niko byari bimeze. Hashinzwe andi makipe n'andi arahinduka bitewe n'amateka. Kuva muri Nzeri 1994 amakipe yaravutse. Ikipe ya gisirikare ya APRFC yashingiwe ku Murindi ihabwa imbaraga. Benshi bati ese iyi twayegeranye na Panthère Noire cyangwa Garde Nationale? Biragoye kubitandukanya kuko yose yari amakipe akomeye kandi y'igisirikare. Gusa naho bihuriye kuko politike zazo ziratandukanye kandi APRFC yavutse ari igisirikare cya RPA, izindi zikaba iza Exfal. Nubwo hari amakipe yazimiye, harayahinduriwe amazina ndetse n'ibirango bitewe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikipe yitwa Amagaju FC niyo kipe yonyine ifite izina rikuze kurusha ayandi kuko yashinzwe ku ngoma y'umwami Mutara wa III Rudahigwa. Yari yarazimye yongera kugaruka muri 2006. Musanze FC iri mu ntara y'Amajyaruguru niyo yasimbuye Mukungwa FC yahinduriwe izina. Gicumbi FC ni ikipe nshya yabayeho gusa abahatuye nibibagirwa ubushongore n'ubukaka bwa Zebra FC yahoranye. Siporo ifite imbaraga zo kwimakaza amahoro n'ubumwe mu batuye igihugu ndetse ni kimwe mu byafashije u Rwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umukino wa mbere wa ruhago wabaye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ni uwahuje ikipe ya Kiyovu Sport na Rayon Sport kuri Stade Regional Nyamirambo. Hari tariki ya 11 Nzeri 1994. Hari hashize amezi 2 gusa nyuma yo kubohora igihugu. Ikipe y'urucaca yari yuzuye mu gihe Murera yo byabaye ngombwa ko itira abakinnyi mu yandi makipe kuko itari yuzuye. Umukino warangiye Kiyovu Sport itsinze ibitego 3-1. Ndabashimiye wowe utarakora subscribe fyondaho kuko rwose ni ubuntu.
ukande like, share na comment tubwire ibyo twakugezaho ubutaha. Njye ndi Adolphe Janeman, naho ubutaha.